Dr. Engineer Silva Mugisha ahireyo kuhabura uko bwabira ryo mujanye mukora hamukoro go kusima ruhanga hamwe no kurundana sente zo kombe ko buraro bw'abeji ahishomero rya Revival Girls High School aho muri Mbarara City. Attitude yawe eyeta lingash character, attitude or character. Nawe cyo hindu stress abana ro kwa bimpatingaho good attitude and good what character. Ecyakashatu ecyukwaza kutatungira amangu kongara gwenda no kitunga ni skills. Twenda bana kandi nabo bakozese emitwe yabo ubwongo bakozese emikono yabo kandi n'emitima yabo ebe mirungi ubwarahanga bwa buri muntu bakundana bakwatanisa babare selfless takweyendeza naenda kuombeka ihangariye nakunda abana batahibe nakunda ihangariye kandi nakunda no kore bintu ebikwera abantu kutari kugira ngo nokora ebyawe wenga. Right Reverend Fred Sheldon Mwesigwa uriyo murebereza uwo burebereza bwa Ankora Simiro Musinjo gwishomere retireho omukutungure byo bwegese kandi ashabira bejo mu mashomero gona okufayo kumanya ruhanga. Twenda kusima mukama munonga kureba ngwishomereri iri yashika liriya mutindo murungi munonga nkishomereri heze myaka menshi abo kubanoreba abana aba umuringo gwo kutangaza bashye mirundi 3 nibasinga region age ombya debate kandi bazwekera region age na Kampala mwe nishomero risiya wale bali yakora nkecho nembabazo. Claire Simwe Gumoshabe omukuru wa Revival Girls High School asimira abantu abahire yo mugando kwatara hishomereri kandi twino bwesije ngu contribution y'imwe atukora neija kubasa kutuyamba okombekera bishiki bitu mbwena abana bayoni bazombuhumuro ninyenda kutwara mu gishogu okubehanangiriza okugumiza mu bari abana b'emico mirungi bakahurikiza abazire bakabayamba hamirimo kandi na munonga bakijuka okushoma ebitabo akuba tuyontu zo musaditamu twine candidates amakuraga gasha kwa Abdul Karim Sengendo kandi hasigara hembuzemwe